Kajing pule na ka kitab Hosea nang yatu lupa. Kajing pule na ka kitab Isaya nang yatu lupa. Hakmi usyakri jonga yau ba ngasyanbor. Ubalajit jonga hau ba kamensim jonga kakemen. Ngelabu yau mensim jonga hau unwan ra ya kacing bishar hok ha kijaj benreu. Om perta ne un penjam la kasur. Ne un pensawa yaka ha kilinti sengkin. Yau ka ubalakeng om kedia bat yau sai syarak badang meding berngot bernget om pelip. Unwan yalam dasisya ya kacing bishar hok. Om kenran om leknya. Tat hadu baula penskem ya kacing bishar hok ha kapertei. Bat kidol nong ki angnut ya kaan jung me. Ngalong utrai ngalakot ya pi ha kahok kasot. Ngalaptin ya pi da kakti bat ngalasumar ya pi. Ngalai ya pi kum kajutang ha kipat benreu. Kum kajigshay ya kijaj benreu. Ban penpej ya kikmat kiba matla. Ban pelaj ya kikoidi na kabendi. Bat na kapatok po kendeu. Ya kito kibasyong ha kajingdum. Kaktin jong utrai. Kasam arpu kendai nakakot lingkedop ke nombar khat ar nakakot lenti beneng ke nombar nyeu spa pra. Lenti beneng oni git nombar recas ni chat.
gnigipa porayani. Watatarangni kamrangoni ko porayani. Peter, Cornelius aro uni noktangni mandirangna andakis kiaha. Anga wichokmota isol mekangniani dongja. Ndiba je jatoni ko isolna kenggepa aro kaket takapa ko uara chaka. Ua kata ko antangni Israel mandirangona watataha aro plakni getel Jesu Kristo chi nama kata ko onnaha. Johnny Baptist kaani gemen akan prakan jakmano. Galileoni abacingi Judea gemekon mai ungahan asimang plakan uia. Nazaretoni Jesu ko mai kai gisik rongtal gepachi aro belchi isolto ungaha nasimang uia. Ua nama ko daki aro plak diabolni jeta man geparang ko ansingati eroraha maina isol un baksa cem. Isol ni kata. Sungo Bayan. Utrai undon rengkat bat pi. Rengkat bat piru. Kejing bulan aku gospel bekuai. Kat kamu Matius. Kaburang wangit kotrai. Jisu ulawan na Galili siya ke Jordan siya Yohanes. Baun penbaptis dau. Yohanes unjin dalakhang yau uong. Ngaken ngadai ban siya penbaptis hame. Bad me pat mewan siya nga. Henry Jisu laju bab yau. Ya mentah ikan matlong kumne. Naba kumne ken kadai yangi ban penurlong ya kahok baro. Kumta Yohanes ulah menjua. Teu Jisu anda lasyak penbaptis yau. Ulami na ka bad hakmi la pli ya ka beneng. Bad ulayo i yumen siem ublay. Bau hiar arsut kum kaparo. Bad uhiar halor jong u. Bad hakmi kasur kalawan na beneng ka ong. Une ulong ukun ba ij jonga. Ya ubah ngadas ngau bahae. Ka gospel jong utrai. Kajing ya roya me ko Chris.
Ko samla beet ngiaro pendon burom yau blay hakani gasngi na kabenta jongpi ya gajing don ringkat jongpi pada kajing sim benta jongpi ya ki kam riu blay bat ki kam babha hakade kadaisis ngaingu na kabenta jong mei pa jongpi ki men ki para baro ki bakersan ya pi pamenta gasngi pidon hakane ka lempung jong ka jinga kandulang kum ka diocese ka wei ka yung kasem sa chisen ai ka jing kublay ya pi baro ko samla biet ya kinong kitkam bad ya kinong kershan na ka benta jong pi ke ba kershan haka kammet kammen sem ke ba duai na ka benta jong pi bad ke ba yaisen ran ya pi man la kapor ngaingu yau blay na kabenta ke jingkot jingkia bangiyo na u bat na kabenta ke jing sumar ka bau blay u yai sumar ie yangi iwei pai wei menta kasngi kadai kasngi po ya baning kong laning ong kadai kasngi utrai laj ya ka baning kong jong usnem arajar arpun riu nangta ka Christmas kalakut menta kasngi bat lasdang yakane kapor lajya ka baptisma kadon lai benta jong ka baptisma ka benta ka baningkong jong ka baptisma kadai ka baptisma da ka kabar ka baptisma da kasnam kabalai kadai ka baptisma kajingkwa ka baptisma jong kajingkwa kini kadai ka baptisma lane ki lai benta jong ka baptisma da ka ngilayo ban pediang bat laong ba ko John ngapen baptis ya pi haka kerteng ukpa badu khun badu mensim bakun kan mau ko samla ko henmen ko para biet lada mangi ngi bakla ulendo lane kinong ai baptisma ki bakla yakane ka formula haba ong yaka kerteng ka baptisma kalong invalid ni ong ka pareng ukpa bakut Pope Francis ubala lejno na kane ka perthai ula pen penapaj ba berlaong ba ya ka baptisma om dei ban pen bakla ya ka formula menta ladaya ka baptisma nga ong haka kerteng jong ka community lane haka balang sinong haka kerteng jong kita jong Abraham Isaac Jacob ngapen baptis pi kerteng pa kun mensim bakut kalong invalid kam day ka baptisma ka bapura kamlong ka baptisma ken mau ya kani nagtagadaw balay ba ya ka baptisma omla ban pen bakla namar ka day ka formula ka ba labu da ka balang te kumta kum ngalaong ba ngidei ban ong kumulendo udei ban ong syai yakin kentin ko Yohanes lane ko Maria ko Martha nga penbaptis ya pi haka kerteng upa ukun bat umensim bakut satekum kata kadai kabaptisma da ka kabaptisma da kasnam kabaptisma da kasnam kadai ka jongki martir kiba klemyo ya ka baptisma hang to hendai ki IT yalade na ka benta ublay ki yang sakhi na ka benta ukris walada kimyo ya ka baptisma jong ka hendai ki yap na ka benta ukris ki yap martir kata kadai ka baptisma da ka snam ka baptisma da ka jingtrang lane ke desire kadai ka baptisma ka ba ubriu ne ka briu ki trang banyo ya ka baptisma henrei omdon lendo omdon ba ai baptisma ki kladno ki yapno na kane ka perthei henrei kila trang banyo baptisma kila trang ban pediang ya ka baptisma bakut henrei kimla banyo ki kladno kata kadai ka
baptisma da gejing terang. Te kum ta mangi kum ki kon Kristan ladang itip badon kum kita gibriu ngiken mau bakine kilalong ki Kristan Katolik. Kilong ki Kristan Katolik namar ba kiladon kata kadak kasin bakilale kapau hakito ki badon ringkat kapau hakito ki nong sakhi ki badon hayeng asem lane ki parlok kidai banyang sakhi na gabenta kata tena kene kadau kine kidai ki baptisma ki badon hapo jong kabalang Katolik. Kosam labi hato pila jukeli ya kane ka jingkeli mano bala rung ningkong habneng hadin ka jingyap u Jisu halor ka ding pna pila jukeli ya kane uwai ubro uong ba chisin ulakeli ya kikna mano bala rung ningkong habneng hadin ka jingyap u Jisu halor ka ding pna uwai kuna wong Petrus ularung ningkong habneng namar day mau babat yo sabi jong kapneng kawai ka kena kaong kamaria kalarung ningkong habneng namar kadi ka kemi jong ublay kalarung sabneng kajubab kabadai kalong ba ubarung ningkong habneng hadin ka jingyap jong Jisu lor gading pna day unong tu pikan mau yaw tu nong tu arngot kinong tu kila sya sanar pna ringkat padu Jisu maki kidon kadau bakila sya sanar pna lang hendrai une uwe na kito ginong tu day ubaningkong ulaong yaw Jisu ko Jisu token maulem yanga enda melapoy ha paradise baru Jisu laong mentah kosam labi